Esto es hermoso, muy hermoso. Es como un paraíso. Sobre la huerta flamean todos los verdes, todos los amarillos, todos los rojos. El agua roja de esas venas surca graciosamente y abastece el cuerpo de esta tierra. ¿Cuánto ha debido laborar el hombre para conseguir esto? Los valencianos están orgullosos de su tierra, que no tienen que desgarrar, sino acariciar con el mimo con que se besa a una muchacha. Gabriel, estem sentint de fons una peça que has composat tu. Sí, es diu Frente a la Palma de Fuego, està basat en un poema d'Antonio Machado i és un encàrrec que he rebut de l'Associació de Republicans de Rocafort. Antonio Herrera ha fet l'adaptació literària, no? I no sé, m'ha encantat fer aquest treball. Què diu la lletra d'este poema d'Antonio Machado? Sí, pues te conté, Antonio Machado va fer aquest poema, així en Rocafort, un poquet en el context de la Guerra Civil, no? I en un moment del poema diu «Pienso en España vendida, vendida toda, de río a río, de monte a monte, de mar a mar». Vol dir que ell pensa en la seva Espanya republicana, que per la guerra s'està morint, veu que no es pot guanyar la guerra, no? I un poc mostra aquests pensaments de Machado que tenia sí en Rocafort.